Evo, jaz sem tu v parkirni hiši, čakam Kajo in sem parkirana zraven najbolj sick ass fucking avtora. Oh my god, sirena je začela tuliti. To je zdaj apokalipsa, ker je Kaja prišla v Celje. Boga srota, si moraš šuhe vezati na sredi. Ki so moji slavi, da mi zvezijo šuhe. Super. Wow. Prej sem pozabila te posnet. Tak Animal Crossing. Kaj če naredimo challenge, da drugo oblečemo? Oh my god, ja lahko, sure. Ok. Sam jaz tebe v mojem stilu, tipa mene. Mene pa me tekle gledalo. I've been bullied, stari. Ti mene oblečeš v tvoj stil, Ja. jaz pa tebe v svojega. Ok. Let's go. Taka ima zdaj svojo kamero. Sam iPhone-a. Wow. Ona obleče mene v svoj stil, jaz njo oblečem v svoj stil. Teda let's go. V Zari bomo, kar je dosti basic. Sigur bom zgledala full slay. Bomo pa probali še v kjer je drugi trgovini, ki ni tako basic, čeprav so trenutno vse tak basic. Ti bi mogla v thrift store, thrift shop, thrift store. Tam bi te jaz lahko fajn v svoj stil. Ja, no, let's go. Bye! Bye bye. Se veš, da ne bomo kupile teh stvari, zakaj si šla na popuste? Zato, ker sem jaz cheap and I like to look cheap. Ok, to je full ugly, ampak to je nekaj, kar bi jaz nosila. Kaja bo zgledala najboljš, kar je kadarkoli zgledala v lifeu. I promise you. Zasuražila me bo. Mislim, bi teta bolj pasala. To je za mene dejansko full zahtevno, ker pač Zara nima veliko stvari v mojem stilu. Da vidim sem, kako se zgr. She got a fat ass! Zdaj si pa si spojlala malo, kam je za tebe. Ja, ok, v redu. Evo jih. Bam, ona bo pojedla. In pa še ene ekstra funky šuhe, kar dvomim, da jih bom tule najdla. S. Ok, to ne bo prav. Predvidevam, da je ne bo, no. Oh my god, I found them. The perfect shoes. Ne, 37, no. Mislim, da bojo to edini šuhi, ki so vse malo pop of color. Tam ne vidim eno torbico, ampak mislim, da torbica, ki ima Kaja za girl, bo najboljša. Rabim še neki coat, something to put over. Perfect. Sam bi moja mogla biti malo bolj rdečka. Sorry, Kaja, ti boš dan zdajk. Perfect. I found it. Točno to bom dala gre na njo. Ampak moram najti S številko. Oh god, to je ful težko s polnim roki delati. S, evo. Evo jo. I'm done. Skavrđa, jaz tudi. I got it. Let's go. Let's go. Koliko barv, oh my god. Zelo. Oh. A si najdla šuhe tudi? Ne. Po mojem me bo zasuražila zaradi tega outfita. Slay, giving, kaj že ono, off-brand piratek. She's determined to give me the best outfit. Zdaj, če se ti bo usralo, mi bo vse prav, če naš moga pa nazaj hoditi. Ja, sej. Let's go. Na, Vso srečo. Bye. Evo, to je Kaja izbrala za mene. So far izgleda grozljivo. She already don't hate hers. For reference, to je trenutno moj outfit. Ampak bomo videli. Oh my god, kje so moje cotike? O, barve. Barve. Nekaka slay mama. To ni moje. I would never put something so hideous on me. Ok, let's go. Na, Vso sedi. srečo. Bye. Never. Never. What the fuck? Kaj, jaz si mislil, da sem full bolj skinny, ko sem. Ampak, that's the look. Zjam, ko da prodajam real estate. Kurva, vmes. Ja, jaz tudi, ja. A ja, zato si ti hodila? Ja. Oh my god. Oh my god. Ne. Kaja, če bi imela personality. Wow. To ja, Če bi se znala oblačiti. najbolj basic Zara outfit. Svaka čast, no, pač najda si barvno. Daj si, jakno si delo. Slej, zgledaš tako fater na vacationu. Razen šuhi. Zdaj si fater. Fater, ko odkriva nekaj v sebi. Jaz pa prodajam real estate. Kihnem pa je konc, by the way. Zakaj? Kaj, jaz si mislila, da sem skinny legend, stari. So take cote, mene tudi skozi. Ni čula živčna skozi, stari, neš tako živeti. Tebi je to full natural. Probivlaš Burberry. Ne boham, po starih pizdah. Evo, to bom zdaj kaj kupila. What the fuck? Če si rekel, hočeš to? Ja. Kaj se zdaj lepo delaš? Lej, tester. To si zdaj pocate, ker pa ni kaj. A bomo mi že tako zažgane do... Imam tako na vape, me spominja. Vape! Če ćeš dišati po vapeu. Ja. Ja, to je malo lepše. Tak fruti, ja. Zesti. Tako kot ti. Hitru. Koliko te stane en te? To ful nežni so.
Tako dejansko Ja, so ki so ful body nežne. mist. Why would you mist your body? Mislim, že konkreten parfum dobi za 30 €. Bam Bam Body firmezza oil. A se svete? Ne. Fajniši. I like this. Bam Bam Kim. Jaz ne vem, kaj je to navdušenje nad temi izdelki. Actually ne razumem. Bam cream. A to je za Rita? Sam je pa res tako satisfying, veš, ko delaš Ja. nek video, pa si tak... Oh my god, give me 100 immediately. Kupim 1000. Samo zaradi tega, ker je Kaja Solo kupila. Ja, and is that not how it Pa goes? niti ne diši toliko, no. Taka Nivea. Jaz sem tudi da tudi vedela, da je pol pač natural, a ne. Kaj mi priporočajo za mojo fucking srečanje gnezdo? Nate's Hair Spa. Hi, voilà. Zdaj imam Pantene. Oh my god, kako dober lighting je, to full good zgledaš. Thank you. Full taki soft lighting je, veš. Ješ full cute. Rabiš na svet, kaj rabiš za laske? Kaj ne bom kupila za 30 € špod. Ne bo za 30 €. V Millerju. Ja? Pantene. Ja? Stane fucking 3 €. That is amazing. That's the best stuff ever. Sicer ne zgleda, no. Ne, se imaš lepe lase. Vem, da imaš lepe lase. Thank you. To je vegi burger. Kako se mu že reče? Plenty. Plenty. Ja. Ker jaz sem... Ker je plenty good. ja. I like animals. Ne, da tega, ne, tako to je full cringe. So še vroči pizda. In pa moje... A ja, zdaj pa tudi tega ti ne moreš jesti. Sej tak ne maram tega. Ne bomo imaš basic and small-free. Meni je v redu. Ja. Ajma. To. Moj burger je v laboratoriju nared. Ja, drugač. Kaj je zdaj boljš? Fucking SpaceX burger. Se tudi v moje, To verjetno. je kako kuro, kdaj vidim. Ne. Lučka, ja. Sem to delala. China store. Aš mi na eno torbico. Dejansko, veš kaj, v kitajski trgovini bom prej naredila kaj za sebe, pa bo bereš kaj to. To pa je res, ja. Ej, za nohte delati. Oh my god. Nothing cool. Wow. Te si vzemi. Boš tako ona Katarina Zucato. Ne, ti so bolj taki. Gremo na nohtke, bereš kitajski trgovini. Ja, lahko bi naredila enkrat challenge, da narediš cel make-up V kitajski. v kitajski. Try not to get a rash challenge. Halloween. To je skupila za Ajo. How would you like to ride home on a real cowboy? I got a pack of cold ones all night, so my roomie's out all night. So you can scream my name as loud as you need to, sugar. To je full embarrassing, kolikrat sem mogla pogledati tudi video, da znaš to na pamet. Valentine's. A veš kaj jaz rabim? Jezusa. Ja, pa ga ne Ja, res ga najdeš, ja. You need Jesus. Vse drugo je. Je Marija, Tu ja. je. You need Šraj Jesus. v prihodnosti, ja, baby Jesus. Ali ga tu je? Tu je. Ja, se smo isto zagrabili. Pa tu je tudi, a ni. Jesus. Ne, to je angel. Gloria. Gloria. Sestra kupim. Daj. Lahko Marcelo kupim, Neko komini. je isti. Sem ne mogo pleša zbiti. Ja, včasih ni bil. Nika. Kaneno. Isto. Kostumi, fuck off. O, cosplay competition bom. Zmagali bomo. Popstar make-up. Popstar. To je cool, to bi lahko Jan printal, drugač. Skočil svak prvi. Glavni uđe. To boli, veš. To je isto. Učk nimaš v njej. Kako boli to. To je pa tek neudobno. Ups. To. Oh, bad. Ew, I hate it. Oh my god, to Marcelo kupim, pa Vegeta. Warrior. Vegeta. To pa je cute. I think I found my costume, stari. Tam imaš fake Pikachuja. Chica-Boo. Tek činčila. Kaj sve ti zapusta električna činčila, stari. Tu se piše kao. Bitch, I'm a cow. I'm not a cat, I don't say A meow. miš da je to v redu kvalitetno? Ne. Zelo ful rano. A sam to niti podobno ni Pikachu. To je res električna činčila. Wow, rožica. Jaz bi imela rozastega, kar ga nima. Lesen. Daj no. Ja, no, škaj bilo to cool. Jaz bi imela fluffy pink volan, pa ga nima. Kaj si on je? Kaj on je? Pogreb za moje haterje. Ja. Pa cel cowboy look. How would you like to ride home? Pulej, Wolverine. Medieval Wolverine. Medieval. Look, new nails. Slej, Katarina Zucato. A hočeš biti gay troll? Ja. A ja, on je trole. Wow. Tukaj te rože sem bi mogla imeti challenge, da se fotkava. Lahko jaz tebe fotkam. Ne. Cause I look weird. Naslednjič, ko se bomo redu zrihtala. Deal, gremo v Kitajsko te fotošuta. Yes. O, me žnabla peče. To ni fajno, veš. Ne. What the fuck? Oh my god, every horse girl's dream, stare. Ja. In the arms of a lady. Dobro, fajno. How would you like to ride hose? How would you like to ride hose? I would like to ride hose. O, kaki mali so. Rabiš kolo? Tako
imam torbo. No idea. Nekaj za obano. Ono, ko se nalepi gor zato, da A ja, da ne padeš. Točno, ja. Več jih je tu neta. Ja. Lej, to je bilo pa za Jana. Barve. Ja. Se to niso samo barve. Jan rabi neko barvo za Masterchefu. In da Jan zdaj veš, tukaj lahko najdeš. Jan verjetno ve, ker je tako poceni, da že zih ve, da ima to. To sem videla eno žensko, da v Hane z tega delala. What? Like fucking sick je to. Drugače je amazing, ja. Glej, jaz bi dunala se ta ribe v Hane. Aha, vsi iz muhic. Frničula. Kičke. Oh my god, to bi bilo mrcelo sik. Tak fucking temuši, pa ne rabi biti tak drag. Jedra dekorativas. To piše. Jedro dekorativas. To dejansko ful paše, veš, ko si zmarjena. Vse res cool. Tebi bi tudi pasalo. Ne. Ted, Sem naredila, ja. Tako da sem Ne, tako, da te posame. tako Bond vidim. 3 evra je stare. Leti njo. Ko si na konu, ona pa si dan... Ideja, ala da paše se naslonit gr. Zdaj zastopaj, zakaj moj čičani to. Čičani. Ale, koš za smeti, da se lahko vržemo. Cute. Vsako stvar isto potegnemo ven. Ja, dejansko. To je te cute. Reči da full cute. Ful je cute. No, zakaj babe to delamo? Window shopping je to. Sam greš v trgovino, nič ne kupiš. Šparaš. To je za soda bikarbono. Ali pa za karkoli druga. Ne, samo soda bikarbono. Zakaj? Ne vem. Še en koktajl. O, sam je plastičen. Wow, baking Ja, to supplies. stvari so full cool. Kaj si tu paše? Si se oznajdla. Oh, wig caps. O, to je cool. Tak tumbler. Iu. Oj.